Still kancane. Yeah. Day 2 namhlanje sisibuyile eKwaGafontein la khona sithi basibathembisile ukuthi sizobuya kwesithu ngeNhlanhla namhlanje kwenzekile ukuthi sifike and then ngechudu elihle izinto zikhambe ngehlelo lelo belafisa ukuthi izinto zikhambe ngakhona yencheche eniyelelise bantu bekhethu ukuthi mawuthoma ujoina i-social club or i-burial society yenza isiqiniseko sokuthi nangabe mhlawumbe umuntu uyokudeposita ubuya kunikeze i-proof of payment begodwa uqinisekise ukuthi leyo niyayilandelela ngoba kuyonimangaza masifika isikhathi esingalesi begodwa sithanda ukuxolisa khulukhulu emndenini lo ohlukumezekileko makuvezwa ke inombolo zomtato kwaveza negama lakhe kaveza nala sebenza khona siyaxolisa begodwa sithi ayidle ichiyele ngoba ekwenzekileko siyazi bonyana yiphutha simali sitholele besingakayichange kangako sifuna ngaphambi kithi bonyana next time nangabe mhlambe kuyenze ukuthi umunye wethu uthi nakakhuluma kwabaphezulu wezwa besicibikemela ukuthi ungathathwa inombolo zakhe nagogo ekukhona ukujabulisa abantu ngalesi sikhathi akhe ngikhome ngaphandle kithi soke akhuthazela ababukeli bethu ukuthi namhlanje ukhambe njani njengoba sele kuyilanga lokugcina ngijabule kakhulu nje lesha artist afani umuntu usigcina ithola imali yakhe nanoma engasisinda imali yakhe solanga seyithola thengisiwe bathanda ukuthini ku-identical force athanda ukuthi-identical force isupport abanye bona abantu bangenzi imistake siyenzile sezikuthe kuthe umuntu kanawa kubuhlungu ngoba mina ngilelizwe lamadoda phezulu kubuhlungu kimi ngoba nje akusathiwa i-social akusabi ngasithi imali social sekuba ngasithi imali kahle ududu lo ugijima kakhulu lapha ubuye ududu lo mara ke ngiyathokoza umsolo abakwethu sithokozile kwa-identical force umsolo ukhona abomalumakhe bajame njena bathi umsolo angeke akhonekale ukuthi avezwe mara umsolo ku-day 2 kusesenguye utholakele imali yethu siyitholile asikakayitholi yona mara ngomkhulu bayathelisa namhlanje ncane mara still ncane kunayo bye uyifuna imali yakho bye siyathokoza ku-identical force thengise lapha noke omunye kushuthi umuntu lo simphimbi khulu kangangokuthi unyaka lo besihlanganise prayers lesihlanganise prayers so sadecide ukuthi this year sivula i-social account kube lula ukuthi nanoma sitransferelana kungabi kodlekanga so kwathosa ukuthi thina siyi-social asiyilandeleli azange siyenze kuhle vele imistake nathi vele sinayo umsolo unemistake nathi sinayo imistake so nje sibonile ukuthi imistake ethu kuphi sibe sisizoyilungisa ngiyathokoza kuze lapho akhe ngibuye ngize lapha kubeswa bekhethu ngapha bawubuye bongandela bathi babona sibawuxolisa efamilini eharasekile siyaxolisa kakhulu sithi ayidlizishiyele nakhona esigamekweni lesi bengasimvuku kuphela bekungithi soke C7 nanoma singakapheleli la C7 sithanda ukuxolisa sithi ncancane kuze yeah ngizwele boy nazo wathanda ukuthini ngathi ngapha sele thenjiswana nemface khabenya yeah yonke ngomthekile nangokuthi ngiyana lapho sikhona yeah ngikile imali mina lesithi ya mara angitsho on record sinayo ungakhohlwa bonyana sinezinye ezifihlekileko ziyarekhoda ngesiphirini ngoba into ezigizo sizoziberegisa kusasa yabona kubalekile mamele amakhemera siyathokoza
siyathokoza nanama-supporters nawe sesibe sinawo kuyizona phela manje ngiyabavuza ukuthi ivukani identical force ikhona ngifuna ngize ngiyithole siyathokoza ukuthi nisithembe nisibonele nibone ukuthi siyafika rehe